Yeah, poor man, a fan baby, a stew lands. Stew lands, and it's Ubenyabi. Busia. And it's stew land, you know. And no, Brunisi is vested in the stew. Paramount chiefs. So, Cokumasa, Uncle to me, tongue. And young Quancradia. And two cotton, nothing. And two quatra, I was so who say, a nipa na, or Tama one. Or home quine said Brunisi or capacity. Or home quine so. So, Tom. And then Uko was a high. Because Nana Massa says, Omauko. Maybe I'll cook Roby so not or any. Baby, you don't know. Where's one, dear? Where's one Alcobusano? And when I make say, Brunica said due diligence. After ye, I was so timid. Well, what the old Zanam Cassam Fepa. Send a Friday African way now. I say, my name shall not be, yeah, say, you made in Ghana. Oh, so I could do. Okay, I was so with him. No, Wissa. As I see him, Pessame twice, I see one, as I see. A year's two land and now. And a lawyer besides a Ghana, I do not be was a lands commission. And now one a lands and forestry ministry now could be so mana. Maybe so. Say, and I meet you, say, you walk baby or high, young fancy baby to say, pram, ningo, shy, Usudoku, a whole area in our court of appeal. A more recent decision, interest, a honor, a busia assassin. And it's our case, no, shy, ningo, pram, area honing in a court of appeal recent decision, interest, a busia assassin. A abra, prams too, versus Central University. And that's in a coy and then none we are no more these are cases in check. Lord, me banner what was one. Cabros and Bacho, Chilemuta, and I said, yeah, Obra, I said, one institution be a more lawyers into you bet me about what baby some say, I pram assassin one and Edia. Because I could say Hono crowns or some bish. Oh, how can I say maybe this is assembly elections come to me and to Albany be say, well, no fast as no greater crowd will say demarcation issue. But send you only a bear mark say, yes, you Wura. Money baby a bit in my books and I'm more lawyers, Munim, as I see beer, that baby and Irana. Say, and then search our lands commission. Oh, yeah, search your lands commissioner. On Betro, the assassin in India. Yeah. We are search or lands commission. It will come out. Now, then, why search no. Ebi a okoto asase ebe ma site plan. Ana bibi e che say asase pote we ene ye ton ama. Nti unya sa asase na, unya sa document na. E na de be call lands say asase mo hwe ma me. Lands commission. Ai kojo se ne dia, ne hwe say e kojo dia ampa. Ebi ana kojo aton ama kwasi. But kwasi din be ba ho. And I could Jones also on your crater be a chese, Cosina Toma. That's a lawyer, maybe I'm a 2 idea or rolling circle. My 2 ideas are and Yacopa to me. So make me a sorry collance or say me, young checkers as I see we say one. Oh, Obian Suquine, Obia Bitmaco. Obia Bitmaco, better because oh, be a Bitmaco. Says in the home office, no cry fine by condition, baby. Oh, they are very receptive. On Bayama. Says a crowd. O file they are no more send you text. Oh, sir. Oh, I see. It's a bar within 2-3 weeks. A bar no more send the text. I oh, medium who saw dear. Saw. What can I say to your man? Oh, my, the obit to be a more receipts. The obit to be a Kakra. I come in your day and said, it said your kind assassin. You would your interest in his animal. Now, as I see, you discover natural resources. So I say, be a good also. To me, I did good nifas as a free Abusiana, and I say, Akuyan in some. A bank one of it, Mamma to me. It is a meme etiquette. They are as they say, oil abbey. Namena, the assassin, mammy. No oil woman who oil now. I bind there. I bind there. Though nothing to me, I bind there. I bind there. How say I bind there? Natural resources be as soon as you bet discover, say, I have good or oil. I bind there. I bind one a bit, Mamma. What demo cram for you discover good or how intimate. Chia bind a macoin. Do you hear a bimon sis adianasi? Then I said, no, dear lawyer. Well, yes, that is a Wo Case Anaa. Miss Young Ranny Bill, which let me come to him. And then I buy questions. I'm running say,
asase wo de wasase a na nanom abre e de omu moja e de no de ama abachi bibi wo mu a eye ne dia imagine say ye mo bia akwan sa say oh ya discover oil ha ya discover gold ha enti to what dey untimi nyesa oh ube confusion de be nya asem kitwa oh confusion be ma abo oh lawyer kakra ya ye president you go honhom ma abo oh na kakra ya ye president lawyer una na eje okoko ana ma mi je okoko na enye odia ya den na okoko ni dia ban meka se udidi so nya ase anonom ene akate obegugu so na se gold ana oil wo mu dia aban se ndi obeje udidi so nya ase nti aban ahye samra na to da ho da enu nti na uhwa se opese utu gold ana se diamond bibia sa obeji tumi ni free nkran na de ko akura na se na gold no nti ubon se bedu ba bi na nkurase fo na ne omo kontokwa omo ntiase esa na dodo na nso ne du ba bi ya na coordination ne kasa se o se aban engage o mo se na esi na yetu ai bia capra na sempoa nti asase bia egudie wo ma na se natural resources e japade bi wo mu no de asase de odia but japade ne de wo mu ne de aban dia se ne lawyer kan ne se ye wo asase no eda ho no ene de ehemu no but body any menkai ni ade de aban de odi ache nti ende otumi ti otu ni gold gravia it goes back to you. I see and yes anything na western region me ade galamsey ko se nkonfo so twa aban so to gold no otu oil no kwa na ediska no omuye bi nti bakwa ni amansia no ne adanse wonyina se wonyina proper western oh bremu is on fa kono nwa areho wow kono nwa enti de onu abema kind odi kan ka se wo search ownership na wo so kire mu se wo se wo call lands commission ekoye search bibi fufo bi wo no ma wo se wo de kan wa ubehu sampa ukuta sa ne ma we a wo na asase no wo wa na se sin no wakoye search site plan so kan wakoye search ne ade ni na wo hu ze o to free the right person ho no na afi utimi tuaka wi a na wakoso a process se be ya ye be yi ni din na free ho ne de wudin aba ho nti be obi so ko search ya sana ya se din na ba wudi okay but first of all na also who said the auto amount the right person what to me say obedima transfer amount I see and they just say mo lawyers ya number because in crime pass so be say right person we we o say ne dia we say ne dia kumewufo say asase we yo mo dia we so say mampon so say yo mo dia nti lawyer yam come break him rapato frey na share screen so be hu number so frey na fa wadwen che ebra na ni na yam fanto money because ye ni abre say o question bia na wo asase hu de o say etumi ya no ema live wo me wo case ana so ye ntwe ye homra na fa ye mefa questions no ba lawyer e be san beto aso no wa acheche mu baabi a e bia sasase we ohini we twe ho man so a wo be ehu ana wo se wo twe ho so a wo etumi atwe ho ye ba sesi a me wo case ana ni me wo case ana na wo hwe ne live wo Adom TV so nti ene wo questions a wo efa asase a wato de afa na why wadwene se wo beto ene se de wo be register no ene kwampa wo de be register ni nyina munti ene wo ampacho chro number 2 ona frey na busa ye lawyers akuku dam yenui wo manya ho aboche wo so mbe ansa wo questions nyina de ama 0302 211 701 ana kosi 4 amisa mo de bio 0302 211 701 ekosi 704 ntu betimi adale 701 702 704 na fe ode wadwenche na aba de beto screen so enem to hwe na hu number na fe wa frɛ na ode aba na lawyer di kan che se wo se odi kan hu okoto asase ahwe di pakro asase ne ye ne dia abusuan asase o ankrankra asase o senso akonwa bi asase o make sure so behunu untumi nya adwuma na lawyers munti na omo ho kakra bi obetua no e chen se wo betena ho ayehwe he anu aboka boom afa case be ko Supreme Court na va so be ne ba so what you say nti ubetimi de ama lawyer no no akolance wa ko search na ma oba no ache so asomesi ene abusuan o mudi wo so tues kana ma wo mu no wan tua ni pa foforo what you say because abusuan bi wan ma obi wo faase to me ba oh kwe me nka ba bo kwe ka afọ ameda oboa obeji akodi mesrewa why
until lawyer would can't say also ownership also my lands commercial fair also nya site plan and have a much as assassin say good year woman nwu bi wo mu a enya odia ayaban dia eje said ye wen na ye odia until lawyer na wo busa o kan semba ko mienu bi kan so na me kofa kola ba ko so said the minua kwabran e kan ye no say wo so ye search no ewu mpepepe na search ni bi won so a enye ni nyina na akọ lands commission na land registry a eyiba enti ube e wo say utimi koso nso na akọ ba bi te say town and country planning okay and now district assemblies because a hono betimi ama wahu say asase bi wo ha bia ya setting aside for commercial use ebia ebia di ye edwa industrial estate ne ma baby wa ye market baby wa waterways behu so to kwan kra da ho enso to na nkrofo asisi down baby na yiri na ni nyina say o ye due diligence na pipe bi shaase e be dwuri fa so a wo call district assemblies on the town and country planning no mo so betimi aba ye search ho asase we am akotui eho mi si down so ye eho ye mfa ma omo mbesi edwa bi market bi e wo ye ensuo kwan bi ene ade eno so hu hia pa ena wo se utimi ebusa wo ye local investigation etimi busa mpotemo ne area kro no akota asase no whether manson bi wo so ana se ombetimi aka cho say asase we die manson ana mo cho ntu koto abenya problem and apart from the statutory search no de wo mremu no so oye said the menu anaka say ye nya adaje a ye nya bayi no we nya de wo ya wo nya adaje te so nya adaje na okotru sa niema we mu nyina na bibia wi na asase so the lawyer said the mo amache no eno ana ejapade obegya ma nana no nana nka so empro ka na obeto ebetwem ebesai ejatum tom anti asase de hu hia pa ntu nya adaje oni adaje so betima betua lawyer ka mo aye sage mani na ama no de bia make afia the best thing and say enka wo to asase a sebe lawyer here no obejo obenya value for your money nka obenya o pese oto asase ko hu lawyer ni na ontimi nkyerɛkyerɛw onu ani wanim wona obetimi aye searches no ani bibia mu wahu se anya sa akokopim na wo ba na afei aye den sa na afei ne ebe charge o kese anu susu kwa do obese twa kwan ni say friend fire service anu susu obese twa kwan okoba fa na adaji say ye ne ana lawyer ye wo break na o ka bibi so the possession anu so che sen o say o sa o ye anu so ka ho o to asase ni we o sa o ye possession o say den and the na me can say why you due diligence ni na ewie no entues kan ni na fa contem bia ye krono de fa contem bia ye krono de pekakra mana bia half bi na take possession fa anwea bi kogu so start say wo ye adwuma na ehwe say obi nso beba say ne dia na de wuti onan mienu nyina akosi nso mo tues kan ni na afi wo kwa asase so amanso ebia nipa no so kra no onim enso wan kanchi ba kwa asase ne so ku start say o take possession ebi obi wo ho ono nso ato but eno nso rectify wo lands ho o ma to ama ne dada wo asase won asem do take possession sa na hwe ya amadia no say the road is clear afi de aka me pese me busa mo ade bi na me say me busa mo me mbokwa kwato asem ga me busa say baby ti say East Legon mo na mo ni mumra no ye se ho ana ne dia abusuan na akonwa be na ne dia bia bekumase abusuan be na say ho ana ne dia obalabadi ho ana ne dia animal husbandry na say binum da ho court say na na no na wo kaniti obi entumi nyina TV we so nkire say abusuan we na ne ndia na we awe anu akokonya lands ni bi okra government lands bi a government lands eti abusuan patro frɛ na fa o question bia to lawyers enim no mo nche o makoma me pese me kasa be wa na ese me nko na bi busa question ba wonti ene e wa ha nti me wo case ana wa wonti ene wa nti patro frɛ numbers na me bo che on 0302 ene ya kran code no wa hu ena 211701 ene number ne 0302 211701 to 704 o frɛ mu bia o Facebook so betimi akɔhwɛ fiapokua na say real vim lady now the question ato ho no me no so meka mebusa lawyers ama no ma to mo bo ayi onsem no ano no ade ama ma mfa bra prince good evening Avian one pom design nyankopon da mo na mpacho so o frɛ fi Avian me kasa frɛ libo elubo libo ayo why are there busa question no
Avia me edikai mame mola ya mo super ni nchechema o mo chichemu ti o my Ghana. Number senka me busa lawyer before me come asem be senka busa lawyer say atam wo court itimi eka ansana ma come asem so because ya na yesuro lawyer for what you say contempt. Lawyer say ejina kwan ofa so obeka wa we anu akọ nya contempt and then so the contempt won atuguba baabi ote waso ba ye semesrew say lawyer justice apa okra wakoka ho wo ho omodo so nti mesrew de wo court nka ka foforo mate and I say wo court dia and ma me nka bi dia and I say uwi a no ade no ba na tudwane afro ni aka ni sikiti because asase wa sem pepe asase wa sem ni eka bi 24 a wo kru mu a and o makojo ma sase and ablanti bi so mudi bukata bi edi buo mu ene abato o frem na mema lawyers na memenya lawyer wo na mni mra na wo bebusa me akopa asem ama me bra pacho frem na mema lawyers ncheche mu awai mate mo nyakopon sha nso betimi afre na nso do issue bia atodwa se bia ye asase ho asem o dan wesi esi so bi obi so aba beto na no kra de akra ba ko bi esi wono wakoto wall afa ho de lawyer kan se possession no obi abesi dan wo mu ya be atenga ba ira tenga be de asase no ye ne de ache so wono ato wall afa ho nim so chese obi abeba no ato wall afa asase ne ye ne de wo na kwabra ne so aba beto wo yi afa ho o say yes next time ushi apanyi a obagine bag nti ubetime do question aba na so wo de na ebusa e de ama na lawyer na ya twenko me pese me share Ghana for crime say we should learn to keep records okay utueska hello jehu krata dansi di kire se utueska say mobile money aba enkohie obi wo kwanchan na ntueska ma no sika bum wo de fa mobile money now you have records because ubenya feedback say nipa no scan on account mo ukọ asemba ukọ e betima printing na ama okay nya file na fani na shame fa shame afen so no se obi de ukọ court ye de nsamankrata abrewa koneko yi ano obi o wasi o we enkwasi asem sebi me nko ba bia wo anko ba bia de court na te no eno obegina so obua o si e sebi nkwasi asem no koka onyansa asem kire court na because of that esi won esi usi yo embom ai ya chiachi manage ni ye pacho mama fa next caller hello good evening pacho what dey saying pacho bobo gomo o ka se free here se akontomra pacho obusa wasem no pacho no tia na last week na lawyer mukasa no mo say asasini bi ho no mo a na ye studland the studland no ese ohine na ma ho repeat na say e family land no so na say fan say kuro akoto no mo twitwa ono so individuals na ese mo receipt na say ohine na ese ma receipt wo ho yo gomo mama ma lawyer you ano ba mama fa de odi wachi no hello good evening lawyer good evening pacho dey say o ka se free hin so me the raf me ka se free kofodia yo mpacho busa wasem no lawyer ti o in the first place me ka we are for lawyer number 2 ja because me papa atasasi o majo oji o ye teacher ni le koto asasi no asasi so afata no when is asat now me no kasa that area you know guy onya wasasi na so residence half krana half na ka no aton sisi amenu ka say o ma ton asasi ni half ama obi amanipa asase so okay into question say ye musa so obi betimi ayesa na no mi problem sisi anu say sisi anu ya paper say ye bibia I roll me papa di mu everything I call last bibia the person who said the next procedure any day you betimi akobubu dan no den na betimi ayafa ho oh okay yo betimi hia lawyer ne number 3 betimi contact no mpacho yo obeyi anu so kakra amount ya eno so tie why that's lawyer ya fa gomo die no on pacho na gomo busa say last week na ye can still la mama fa call away answer na ye fa question ni nyina mom hello good evening pacho dey say o ka se free hin so e frame kwami nti mi ka se fi tabora pacho busa wasem no pacho
person be lawyer say ye to asase e will be where ko check yan say ye bitu aneka e ba ye almost sign bibia na omoto man na ye clear say omodia ye na ye say akono ye ko ye look at no we look at the mine omo ye na omo say o obi akọ to baby ma edino mine na ye to on ho ni din wo ho na obi fufuro so din abecha asinim ntina me bi lawyer say ne me lawyer no ma na me hu enti aye ma de no a che wo lands wo be ko be more than 1 year ntumi nya ho adwuma man kakra bi na omo de nkofo ba asase so abehwe land title for na ba check bibia na nse mi di obi ko omo so onko chro foforo me de na ko me tue sika de na akọ aba step now mi hu ye ko asa onufa ye to asase do anu wono so a ono se yento ebo asene bibia be yi because ono ni din wo ho ayema ono de wo kwa ni din na apia wo ho family ni na din apia wo no obi so akọ to ba bia abema lie abeda assassin yo mama lawyer eya no ma lawyer fa gomo de na fe ma na lawyer so emfa question de di wono if last week so be kaya na me can say say assassin is too lander or hina ya gazette no said na aka say baby o ha ahemfo be miensa enan but you be a friend gazetting or hina National House of Chiefs agina tumwa ya publish no ya gazette no by Ghana Publishing Corporation or hini bia national ya agina tum didi wom and he say nipa no wo friend ho say oyo ohene and no holding himself out say ohene no ni din ni National House of Chiefs for enwoma ni mu a onye ohene enti say nipa no ukoto asase wo no ho a wa bregu ene no obi oti dwom obi oti office bank adwuma na oya onima asase ho obede sa gazette no ko fa ne he no wa hu enti na make say bibia emra ho asem kan den enti na wo ye bibia sabi Ghana hana sabi jaja lawyers ejeje mu bibia wo wiase bia yemra bibia wo wiase sabi kwan ya obefa so a wo ne wo yere sabi ebi hia kra wo ne mu no emra wo enti se ukoye bibi no hu the procedure emra wo hu na oye no yeso usum ayeyi efidia eyi eja wadwo enti o media o say yeso oye ohene enti na wakwa koto na obitimi kote nkwanche bi ono kra de onyo ohene mpo o me ofa no o ye mame ekwan say bi enti o so hu say the recognized gazetteer chief the agina tum yesi no ohene pi ana ohini ni ho ani authorized agent obedina dia empanimfo agina tum baabi o ha bia na ohene no sebe ebia wa film ana ebia waye mre wagogo enti ontimi mpe for many duties ye bibia ye friend ana wawu ofrim aye obi ye friend regent ono o hwe akire na se ye manitumi a ono nso timi eton asase no mama question last question second question also no family land no ha family land na ebi go ho a ohene wo kromo no na ode ma omo nananom so omo ndidi so okay nti enyo omo dia nti se ekro koto sa asase na ohene ne na wotumi se obetete na emu obeyi bi amamo okwa santima yesi udidi so na ase ndi anya odia enti se ekrokoto na ohene na tete se bia etena na oma mutu ana 3 ana 4 se mu na mahwe ho munso munye na mfa nkodidi na nyesa na se eye abusua dia pote dia ene abusua panyin ene principal elders no na no ombetima kan aboma ye nkrata abusua panyin na san na omaton baakofo empanifo no baako ntumi nsan krata ma David this omo nyina kambo omo kambo de panyin ne wo abusua panyin but yo nano e from principal elders say abusua panyin ko fo na dinisi oni ho obi ho omo nyina na be kan abom na omo de sa na ma obi so abrantia baako so de kwame yezuka eno se omo land wa kra farming land agent no ton e ma omo a wa ma omo receipt wa ma omo sika ne bia na omo so man register nti ba ahemfo ne de omo nim sa asase ne omo dia
omo de omo register aton omo ni receipt omo to omo register but ahemfo ni nim so asase no omo na omato na ne na omo ma ahemfo no nye krata ma omo ahemfo no nye krata ma omo without krata ne de sa se eyewe omo dia dia omo ma ahemfo no nye krata ma omo na fe omo starting take possession obi se oto asase George David Jude agree also oto asase no estate developer ho eno so de onye den de na be ma wo hu asase ne ye ne dia estate developer no ono no e derive ne title na ne de trese to me trese ye ne dia no ono no e derive from obi either say ohini bi ho ana ebusua bi ho ana say ankora bi ho enti ye wo se otimi hu baby a estate developer no wono no to na baby a ono ne title onya na sase ni free enti when he knows and na bebo ano amanetimi a follow up procedure na ye chere na mena hu say indeed eye otumi so otonma no ana say fianze ba ku bi ya tiakam na obi kan plotting plotting was say omo ye na akoto obi eye mistake etimisi balance for no to say the can onya America kra they will rectify it and make sure everything is properly done. Serious nana owuso se lawyer per head cut no. That's it. Head cut obi aka bi akire da we akokra band. Esther Daniel o se ochia obi ayama osua bebre wo mu fi se kan asase won asem nema bebre ho no ma osua ewom. Grace for man no se fia me hwem wo mi Wo Case Anaa Kojon kansa no se nyakopon sham ne discussion mo ye na Christiana ama oso o Belgium e na o hwe onyaya enka we no enka obenya lawyers ne number patch ofre a yewi a ofre a me the numbers no be ma ne lawyers no abon komonya enkitanwodie no ma hwe se de edum otim Yusuf Mohammed no se via good work pa nso atre ene ye wo ene ye hwe nso ye wo nsase issues ni kakra akra bi wo ha but masuan bebre free questions na wo busa lawyers Eric Asas o say I like program we need say the enchechere wo ma ye nyina ye nya bie no Kofi Amo no so vim wo me de watade na na mepe we Prince David of say ne company na omo empam ema me Prince David of say a company no na Evans Ntiamoa Evans mo nya atade na fe ne de na musa asase ho questions na mo emre nim sa what you say citizen doer no say if you are lockdown ningo ya ha issue na lawyer kan ya obo pram ni ngo ni eyi ni di no etu beto asase wa ha mema estate developer bia na adaw make sure say wunim the lawyer akokan anya sa so abusa no Joel Nyako o se efia me de metie mu da na eye me ni je se mehwe mo ewo Adom TV so eko Chris no say very real Samuel Ransford Odum amo no se efia my uncle lives in America wato 8 acres of land ogomu afete kakraba na guy bi se asase ne ye ne dia o se e friend fete o ye chief ewo ho na wako asan ton asase no de ama other people na say o say now people have already built on it nti say e be den lawyer o say e want to asase 8 acres afi asan ton ma obi onipa no so o hene e be den eno so ye gazette na nko check so onipa ne o hene depending on omo a eho ewi asase no eye omo dia no o so timi why by mistake na say what if you wrong person one was dan na opa si friends saying World Trade Center was yebebu ogu na nya na mo se mra bi wo ma usi dan no ko mra bi ni osa enti wo si abrosan se den kra nya wo dia yebebu obi ho a okoto asase na manso ba ho na odi gidigidi isi ye wo be boka nti nya abotre twemanso ni bi ansa no ato aso yebu nkofo dan guda menim da se dan no ya bibia ni ho se usi dan du ba bia na se nya odi e den na upa kukuru dan ni ko si ukrom de chato a obebo no tofa nsase hu de mekane se de menua no kan ye se wonya to asase na wutua ebia take possession kwa asase ne so erect pillars bi ana nehwe de obeba no documentation is very 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 important na documentation so start abra ubenya receipt oto asase na se de okan record so nya e so ogi receipt na receipt no e wo si yehu wa awoto asase no udin ba so de woto amount baby asase ne da amount a watua the number of plots or acres e was say ni mani nyina ba so unya dansefo no mo sensan na afem de ko but the make an say penifo si achia ne mu na san de mani je pa eye osrafo foforo aye yi no a wo hwe
egudie ne nsasesem so Peter Mewu wa magana for assurance say very soon nyame ya Adom a land title certificate within 30 days nyame ya Adom a onsa beka say present situation between ube process o nyame bia 1 to 3 years na onsa kan enti dey make an say ombe nhihye pa court system no so na court some system court yenya rules say munni land say commercial court rules no yenya land court rules no so okay ebe boy obi kofa side plan be free baby no dey beji is legal assassin na assassin nso da o kaswa why it's a shame serious etunim ye de dwumedie no besia no say ye na wase wo ben me Wo Case Anaa wenya boche na wahwe de ama me bompa say cases ni nyina wetimi atie wo de ato asope futuo no wetie ni nyina madam ba ko de Howie Ramberg Brony Cronte as a pointer classmate or say may show all the way from New York or Associated Press New York na very interesting. One take us on but Brony Otie very interesting. Inti lawyers you better must say a lawyer Santino and a lawyer Kwabno Usumen Sanyakopo Sham say 2 weeks running ni nyina mbeboa me one so wetie photo yesterday wa fatu trim. Inti production team cameramen directors and producers na Nyakopo Sham say who questions bia your program am asonte yemfa lawyers number ema yafa me vim lady efia pokua Nyankopon de nkwa no Adom ya next week e be san ehia bio me Wo Case Anaa ne efia da bia 9 o'clock ye be san ehia bio